whawhetai mua ke eiki, pia malo mua e tau te maua e pongi whakawhawha koeni. Pongi pole ruru whakeni a hoa e mahina koia koti se ma koene tau kalofiama koia ki he pongi ni. To ia pia me episedi koia Paula ke siasi o Filipai, wahe koia hono ulu aki. Koe vesi hono tolu, ke vesi koia hono hongo fulu mata, ka koe hui koe tau taimi, ko kore ki ulau pe mua e vesi tolu, pa me vesi hono Filipai, wahe hono ulu aki, te ulau ia pe me liliu paki fo ngā koia e siasi ue siria nā. Pe hono whakarea Filipai, wahe ulu aki vesi tolu. Kau ka whakamanatu kia te ki mautolu, o ku ake e ku whakawhetai ki o otua, pea whai fia maua i pe, hi e ku hū kotoa pe, o hūwhia o mautolu Filipe. Vesi hono, he koe me anu o ko matu aki tuiki ai, ko ia nane kamata i o mauloto ai ngā ue rerei, tene whai ai pe hono whakahauhawa o ao ki he aho o sisu kalaisi. Koe ka veinga o e kalofiama o e aho ni, koe toko taha kone kamata ai ngā ue rerei, o kone malawa, ke hoko ate fo i ngā ue ko ia, o ao ki aho te whoki mai ai eiki. Koe talanoa maari au pito eni. Toki maa whinga maari e mua pake toki lau e wahe uluaki ko i piseri ko i a Paula ke sesi o Filipai. Koe re soni maari e, koe re soni whakakoloa, kai toki maa uia he teinu ke toki lau kotoa ai. Koe i piseri ko i a Paula ki Filipai, ko i piseri pe me he pirisone. Ko Filipai koe kolomu aia wahe whanua Mastonia, pe abu taku pe a Filipai e i piseri o pehe koe siasi o Mastonia. Koe siasi whakaofa au pito eni, koe siasi foaki, koe siasi wheilau, koe siasi li o au pito. Pea koe hui koe siasi eni na ne tokonia a Paula i he ngāue whakamisinari, na nau tokoni whakapaanga, na nau tokonia a apostolo, koe hui koe ne ngāue whakamafola e lotu, pea me whotu e ngahi siasi, na e kau e siasi koe ni o Filipai, i he ulaki siasi, na nau tokonia, na nau whakamisiona, ke ngau i whakamisinari na e whai koe he apostolo. I e ne whanonga takai holo, ke whotu e ngai siasi, pia mo aahi ke ngai siasi, ke te whakamalu hi e tui e siasi, aia ko Filipai e u taku koia, koe siasi koia o Mastonia. Ki whakatonga iangi fo i mooni koe kosperi, oku tu whakita e totongi au pito peia. Kono malanga e kosperi o ta e totongi. He ku mau ta e totongi ai whekauta me o tua pia tiripa ta e totongi ai kosperi malanga i moa koi. Koe uhinga kau whaafia mau ai paanga, hange ke whaafatonga i kau evangelio i loe mamani, pia mo i kau tangata malanga o e TV, o nau whaakore ai ngahi toni whakai paanga. O kei ai uhinga ki ai. O kou lawe i pe o ku iai ngahi mea o koko i he ahoni, hange koe whaafe ai kau evangelio o futoia ki tua. O pure i he paanga, pia me manu, pia fuhewa tuai, o kehia pia me he kosperi. Ka hono mo ni o whia mau e paanga, he uhinga ki fo i mooni koe ni. Koe kosperi o malanga i tae totongi. Ka koe alu koe pia me he feitu ki he feitu u, o ku whia mau e paanga i aki ai. Hange pe koe ni, ka pau te whia alu ki Tonga, pe te whia alu ki Amerika o malanga. Koe whia koe mi dusila ki Amerika, koe o ku totongi, pe o ku tahawhi pe kuawhi tupu. Ko hono malanga i koe e kosperi o ku tae totongi. Ka koe alu koe me he feitu ki he feitu koe o ku totongi. O te whakaamange mai na iaha wakapuna tae totongi. Koe hotere ko whai ae nofo o ku totongi. Koe te kisi ko whai alu totongi. Koe mea kai. Koe fustei kiumi koe o whai koe malanga. Koe ngai sound system. Koe e ngahi mea koe whia mai koe paanga. Pea whaata o hala he toko lahi. To kua koe kosperi o tae totongi. Pea whia mau peke tae totongi. Io, o muoni o bipe koe kosperi o tae totongi. Ka o pia e ngahi mea ia o whia mau ia kei totongi ake e paanga. Aini koe ko lau te taku hinga ia whakatangi kau evangelio lahi. Pea me kau tangata ngau he kosperi ke whakamafola. Ka ko Filipai, ko ki nau tolu ia e waki siasi na nahanga toko nia e apostolo. Ka koe mea koe ku maari e, koe tohi koe nina koe he apostolo ko Paula. Kone tohi ni pe mihi pirisone, kone tohi o whakamalo ke siasi, kone tohi o whahoko atu ai o ngongo, kone tohi o whaloto lahi ke siasi ko ia o Filipai. Koe mea kou tangana i ai,
he ka hui ko piri sone na e akilo toa pia purei na e mohe he taimi na hopu na e whake he taimi na e kai na koe ngaulu ko toa pia na e whai e paul he piri sone na e pōpula mōni pe aia na e whakaongongo ke nina na mau mawhai pea i whainga maari ko tumena ne mau na hiki ai tohi koe ni i ātakai whainga ta kau te sio koe ki e whai totone apostolo ki hono wi na e uia he o tua ke whatu tohi na e uia he o tua ke manga e koste koe apostolo pe neo e whainga ta e mena e whai ai fau kana e kei kawe au pe apostolo ke whakakata hono wi o koe te me ta kui ki tau tolu he e ki hanga aue pe neo pe hoko e whainga ta ame na hi leo tau wha a fau wai kau tau whinga pe ke kawe au e visone pe mo ui ai o tua ki ho mo ui mo ui pe aku mahu i ngā upitu ia pe aku tau ataina pe aku pōpula kau whia mau pe ke kawe au e whakakau ke whakakato ai ui ai o tua ki ho mo ui mo ui koe ves koe na kulau koe maki tau tō ves tolu mai ono koe ves tolu tane Paula ki ses koe Filipai koe tai mo tō pio kou manatu iai ki mo tolu o ku puaki hoku mutu ai whakawhetai ki o tua tau vitu upe maari e moni pe koe tai mo tō pio nai mana tu ia e Paula asas ko kaverea ko ni ringa ia apostolo ke tai mo dai lot ke tai mo dai lot Paula ne mana tu ia asas ko ia i Filipai a ke tai mo dai mana tu ia asas ko o Filipai ko sas fuaki ko sas e fei lau ko sas e ofa ko sas na to ko ni ia apostolo i missiona tai mo dai mana tu ia ina ne pe fa feta ke o tua aya ko ringa ai apostolo na le to mo fa feta ke o tua uluaki ua pe tu whakamalo le wake siasi, maloho mo ofa, maloho mo whiraulau, maloho mo fuak, maloho mo misiona. Ki whakatonga i ane o mua Paula ki whe, whakawhetai ke o tua koe huiko ki mo tolu, pe tu whikaua le whakamalo ke siasi. He kohono uhi ngā, koe o tua na ane alasi e loto koe siasi ke nau fuaki, koe o tua na hanga tāpuaki ki nau tolu, koe o tua na hanga wei ho nau loto ke nau ofa ke nau fuaki. Koe uhi ngā ina i tonga whakawhetai a Paula ke o tua, pe tu whakamalo ke siasi. Kalau kata ko mo api o ta sopi, o ta pa, o ta mea kai. O ke to mo fa feta ke o tua. Pa ke to ki fa malo ke ka mea ko ia. He ko hui ko o tua na e ala ko nau loto. Ko o tua na ne tuku ko e nau loto ke nau ofa, ke nau puaki. Pa ko hui na o mea kai, o mai fe lau lo ai kolo mo pa nga. To mo fa feta ke o tua. Api nga o nga we no atu ho wahi. To mo fa feta ke o tua ko pa nga. Pa ke to fa malo ke pa nga. He ko o tua ko sos ko te fito o tāpua ki. Koe ngahi mea koutou whetau, koe ngahi resources, koe ngahi mima pe, o la whawhetau laki at hawhia mau. Ka ta whenga mata vai o hau ia bea me o tua. Ta koe uhinga ia to mua whakawhetai a Paula. Ko a pe a pongi haule ui whawhetai ke ki koe mo ui. Whawhetai, to mua whakawhetai ke o tua pa ke tau whakamalo lewa. Ki e kakai pe koe siasi. Mau whaao pe me whanau mau api nau tolu ka McDonald's, pe koe Kentucky, pe koe hamea unau fie mau. Porque os pegou mau kai, mau peheme que dia malo apito, thank you te, no malo ma que dia, putanga te do, o e malo ma que dia, ka thank God. O e malo ma que dia, kana malo que o tua. He ko o tua na o mai e paanga. Fra fo mo e pinga o ngau ai, o ngale e silini que fra tawa que me torno pe Kentucky pe pizza. O te ngalo fra malo ma que da oa. O e malo ma que dia, ka malo que o tua. Ka fra kau ma ko e apostolo heni. Tomu a whakawheta, tai pēnā mana tu e ki mautou nau tomu a whakawheta i ke o tua. Koe mea tono no tamane me Paula. Ko ia ai toko taha na ne kamata e ngā rei e te ki mautou o kune malawa ke ne hoko atu a o ke aha ko ia e whaki mai ko ia a kalaisi. O kuhua e ko i whakauhinga e ka whatolo tohi tapu. Uhinga ulaki e. Ko toko taha koe na ne kamata e ngā rei e te ki mautou. Uhinga ia ke ulaki aha koe na nau kamata e nau misiona ko ki apostolo. Aia ko o tua na ne alasu na loto ke na ofa mo aki. Pa bele mai Paula, ko to ta ko ne kamata nga o le a hinga Paula ko na fu aki me no toni ko e nga komisionale me misiona ko fo nga le rei. Ko ofa ko fu aki ko fe la lo ko nga le rei. Pa bele mai Paula, ko to ta ko ne kamata nga le rei te mo gol o ku ne malaba ke le to ho aku ai nga o ko e ho mo ga mo wi ko a ke a fo me go asiso kalaisi. A hinga apostolo ko tai mi koia na he ala se o tua lo to ko sia so Filipai ta me kai lo to ko Filipai ki na fai ka mata misiona ha ngale o tua ta po ki no hok hok wa to ta po ki efficiency hok wa to ta po ki ko e kai ngalo tu ko no nga ha ke hok hok wa to pe na ke support fra pa na apostolo e nga da fai ko tai mi ko ke fuaki o ke fai ha fai lau lau ki sia ka fra evangelio
pe ka kai no fa mafola lo tu mamani e hanga o tua o tapua ki ho nga o tapua ki ho business ko hui ke ho ho wat ko to ko ta ne ka mata nga le re te mo tolu o kune malaba ke ha ke ne ho ho wat nga le re ko ya te mo tolu pe ko ka mata ka o tua ho mo ui pe malaba o tua ke nga tapua ki ko i nga o e business i tapu to ape ka ho ho wat o to ko nia ai nga o fa missionare pe nga o ko ne fe ko apostolo ko Paula ko hui nga ho no wa pe hen ko to ta ne ka mata nga le hui nga le baia ko a ko na ke tulo la mo ke tabi asi su ko e ba mo fa bo ui ko o tuana le kamata nga le ko na ni ala so lo to per fa to mala per tulo per tabi asi su ko e ba mo fa bo ui pa bene mai Paula ko to ta ko na le kamata nga le e te mo tolu o ku le malava ke ho ko te fo nga fa ho ko no fa ha ki mo tolu o a ke fo mai ko ya kalaisi e mo i fa kristiani o pe he ka o mata ta lo tu o ku ya ngai fo i tukunga e tolu pe ko ilaka ngai tolu wa ki ko fraton hia ko ho watu ko frama oni pe ko tolu le ma ko ha ki o ku lo ai e rea justification sanctification pe mo glorification ko fraton mala pe talia si su ko e mo framo ui tu ki si su ko lai si fnai fo o fa o ka to te fo i pe ke ko fraton hia pe ko justification ko uak si te pui ho ha u ke mo ke ki pe a hini pe ka fratologia ko mai fe process de wi ko frama on wi ko sanctification pe ka lele pe ka sanctification de wa ko mai lele me wi ko glorification ai ka foki anga ma si su o ma ha ki tau tolu ma ha ke pe ka webta pe ka puna kaki ka tau foki mai ke uaki ko kamata o kamata he pe ka fratologia ai ko pe ko Paulo me no ko to ko ta ko na de kamata ai ngai lele ya te mo tolu ai ka foi ngai lele ko ya ai ko fai e ke ngai lele ko tau mai mo ko ni ala so tau loto pa tau frato mal pa tau tu lo pa tau talia sis ai ko frato hia ko tau tu he a tau tu hia ko no mo ni ko tau tu he a tu ha tau tu ha pa le hopo pe ka pa te ke hopo pe mo o tua o si mahino pe o halaya he ko hopo ai ang hala be ma lo ma tolu ko tau fai ang hala ko to be pa tau mi fa malo mo tua pe te ke tu le ha tu ke hopo pe mo o tua ko no mo ni te ke halaya ko o si halaya ko hiko yang hala pero si imagino ko tau te amati ka ke tari ke ta i ha mala ka ta mai a tu ni pero lo tonga ho ki puno pe he a fra manga o tua o si imagino ho hala ya ka yang hala to lu ya ke au ha me mate mo hopo mai asi su Christ ke awina hopo mai ke to ta fala lo o tau kapo kune os pekia he kolosi kune os totongi ya ho hia o to tongi ke tonu hia koi pe ta de ba ha mala he tra mau tau mai kokoi ko ke tonu hia ko hinga ya o tau tonu hia a o tua o ka tau tonu hia ku hiko koe pe ku hiko famia ta ke fai ko la kanga pe ko sias de family i kai abito no way ko hinga o tonu hia ko right standing ai ko tu ku ke tonu hia a o tua ko hiko ngau de fa si su he kolosi kare vale ko hinga fa tonu hia pe ki crea le fa mau ko koe ke o halaia ki mua tau te amate ke malaia kai hapo ma si su be fe lau ko a honi ku ke ho ko ta tonu hia pero tengo que mapa he me a o tua o que ngalo fofonga sisu ko lo hino tau ofa ya sisu he que ngalo fofonga he te tu he a from anga o tua o puno o fra ngo que tau te abate ka hapo mai tangata o fai mesi hapo mai tangata fra la lo tau kapo hange ha loya from tal he a from anga pero ha ko ya ko situ ha to luhia e funga o halaya o que ngalo fofonga loya na tau kapo ma au tapo sisu Kristo fi ko hingo ke ngale fo fonga opa si so he tau mai mo ui he na tau halaia ka tau hiko tonu hia tau hiko ni ngana e fai ta ko hi ni ka fa tonu hia ko ya ai ka kamata ngau ko ya te hoka kule nga lau mare mano ni ko fra ma o ni ki tau tol o ke ako ko te fo mai ta mai e Paula ko to ko ta ni kamata ngale le o kune malava ke hoko wate ngau ko ya o ke ako te fo mai si so pai si ko hai ngale le ko ofa ko fo ko fe lau ko hai ngale le ko ya ko ta ha tu kulo ke talia si supo ego fo mo ui okay hokate ngale ko ya wa ke te fo ma si supo si tua ta pe kina ki to ta ko to ape ta lang ia pe ho fa ha ni si supo ko al ko mo fo mo ui amen.